Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apaser te serye tayo ita alawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam. Jaysin mo kat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Unsa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO. Tadimot kabaulanan ti amana. Naggasatan. Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Ag praktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya Diyoson, mami? Di mo kaya't atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno intun si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. May, apa yan Laika? Kaslada parikot mo. Takod ko dumpay day tao ang hindi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruwang. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas. Pasukatan naman ay Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang-interview. daytan sa mati trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na pasukatan naman eh. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-applyan iti trabaho, ana. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da kano iti clerk. Kasta ka eh. Pagdagusam nga, no kas pangarigan. Ada kano bakante a kwarto, iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan anad ka nga road, anak ko. Sakay ko ba? Tada masarakam at trabaho. No saan ko ang maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, uray anya ditan at trabaho ti serkak, nang. Narwam kamot kit di iti rigat, anak ko. Kabailam da ita. Sige nga rodan nang, mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang ak moton iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Apay nga umunod ka iti pasdak. May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditan. Security guard ka dito rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadesente ti pagkitaan iti kinalaing nagtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardia. Asi
Sino ka? Anak kaunag dito'y pasda. May saak na aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, ken, ay, jak maawatan ti tsuram. Saan at ikawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na maipapan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka, saan kon apatuluyan? Itsuram langan, saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho dito eh. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makitkita ti puseg ken nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsurang. Opisina da ito eh. Apay akasta tilangan. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat a makita pa iti kastang itsurang. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa yadamagan da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpan. Ada ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka, Ejay. Padasat mo ti agtrabaho iti sa baling nga opisina, ma'am. Nakita namin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kad iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Adda ngamin kadwa ki di akabagyak matlaan. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae ang mangipakita kan kuwana iti anyaman amutin. Maano sa muna ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagaw. Tapno agbayad ka dito'y akumpanya. Kaya ti asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo ka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada i-JHR, dito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagaro apumasaka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka maban makipagen? Tapno mabalin po ti ag-bikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkitin. Anya? Mangin insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbaga, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matyangan. Sikan ti mangurnos kadagiti a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Naandang iti kaus na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon gamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana.
Amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan, no papanawon namanan. Makita inton sumangkot ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kaganti imbaga nilay ka kabarbaro a Clark. One, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isingpak dagiti files. Iso nga insimpa, sir. Unak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay sa bayapin manawag. Ayan na kadim. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay. Kunak no ni Carla itay terda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer. Tapno amok ti aramida. Okay. Barang no nalaklaka ang makasuro ka. Ngam dagiti imo na Clark. Saan nga min ati trabaho datin into na renda? No di kat siya. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into naranda, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklansang. Bakla nga ta? Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapnumat na, iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro akler. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta, Akler? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, Akler? Napintas ka. Ikagumaam kit di apaten nagan. Hello, anak. Kumusta ka? Nakabiro ka ka din iti trabaho. Wanang, may saak ang clerk, hindi bagbagak ang nag-applyak adakal akong kanya. Nasaya at ngarod anak ko. Sapay ko mata nasaya at daytaan nastrikam at trabaho. Sapay ko manang, nabiitang pa'y mag-anang rugi. Nang, yak pa'y nakita nga imisang ti boss ko. Ngam ti kadwang iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May-mayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, sa anak magkapapira. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan, tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtap. Pinunasa kong tilamisaan ni ka ni Sir Sanjo. Saan mo't siguro apa tilamisaan mo? Kat siyak ti mangpunas? Apay adi mo inraman a pinunasan tilamisaan ko. Clerk ti trabaho ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Adan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One, sir. Iso na sapaak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon code dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka din na i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makita kumat dito computer ko. Sige, sir. Aday ta? Forwarded, sir.
Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir. Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahong tikitaan. Wan, sir. At tanto alitaw yu at Saan mo't a pinapanaw ni Sir di ka barbaro a Clark? Dayta nga ron ti ururayan mi kanilay ka ama pasamak. At dan samot milagro ang mapaspasamak ah. Italang mat da ito'y. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Amangan mo na puskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapin manaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Deji a probinsyana at lang. Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Sigurado apapanawan naman ng dayjay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, guwapo ng sublado ni Sanyu a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat da ito. Simple laang da ito'y abalasang, ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na. O di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Kangam, nagsimple natlaunay. No, sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Punak mo mapapanaw adagos. Saan man? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay? Di damo na timay. Yung madlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagaw. Long dress lang ba't daytoy? Di na kaya tinakiting takuna na kurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas na ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataer na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumet a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Isungarod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinar ayam a party, sakbay nga imay ka dito. Party? Ignorante ka talaga.
Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay, bagay no matkit di. Ad-adda pimintas ka. Iba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Peta. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gininkod. Ado ka di pa'y ti inkod mo? Impaing code nga min ni Sir dagiti ka barbaro a files. At the hard copy nga intad ti ka-meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ko ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakita ko mat. Damag ko maitay, ngam pustumat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan kumatan na dinamag? Si kamutan tinalagit ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo sir? Sa anak mo't amasikog. Balasa nga pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod ang naka-maternity dress ka, no saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo. Gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kastyay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress. Inasamat amo ti lablabi din na day tabos mo. Kinatawaan nakpay aye probinsyana. Ha? Masuro na. Agpadada nga ro, dadida amo ti mota. Awan lang amin hindi kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nangina. Taimbagakit din gay boss. Ano ka no masikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, tay baga na ti kasta. Ay, makapasuron day at tao. Awan sakit rik na na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka ba't? Kumusta ti trabaho? Nasaya atak man na. Uray ka na yun anak kami so ti bus ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho. Wano kapwana. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam na. Di nang sabot amot yung misam. Ang mga nooray sika, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso ko nga ati mo na nga umisam. Sakpay nga isumak na. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawin ko akwarta. Yung kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abuno, kan pistisijo. Gumatang kayo man tan iti sidaan kan masapsapol yun, nang. O sige, papana ko diti trabaho. Bye! Agyaman akmanin iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Saan ka nagkamalian ang alakan ka akas clerk? Di na ka ba'y pinapanaw ni Sir Sanjo? Apay ko mapapanawan nak, ma'am.
Awan mo ti basol ko kenkwana. Amom kadi, nga ado kami amas mas daaw, no apay adi nakapinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, tanakaturpos da mo. Nga may sa ti among ni amakagapi. Anya ka di dayta makagapo, ma'am? Ti kang runaan, ti kagura ni sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid dayta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak anak bidot anangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsoram. Ha? Amudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante am muna? Adda idi pa nagsabat tayo. Ket naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan. No apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No, diya kang mali. Ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di ti imbaga? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Ah, da kayo magayam, sir. Good morning. Adaman damagat. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adi na magyun no tumboy, sir. Di na magkulaan, met. Dumangamin kadagiti naglabas akadwak iti opisina. Ah, di kay maawatan, sir. No ti klase, ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka nung nga iti kawas, ti pakakitaan, iti laing na agtrabaho. No dikat, iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akit dawan, abaliwan na ti panakawas na, no iso ti parikot yung, sir. Agpay sumit kiti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ako. Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Yan mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutag man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na. No tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Maburbur siya anak. No apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di weird day dya saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mo't alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alos siya. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mommy. Sa bagay, ngam sa balimot ngamin, di pa nangibaga na. Ta medyo umisampay. Awan ka is ka na dadya ang tao. Tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta.
tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, ma'am? Isu nga rod ako nak nga agplano tanong kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yu. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga amo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di namat di naman. Sa may sa, itala ang mata ito. Abay nga ka dito lamisan, Jasmine. Ingkay di lamisan. Takitaan dagiti appointments ko itangal daw. Uwan, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpas kon. Adamat lang dita computer yo. Good. Masapol ang makita. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At yung tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da ito ang merienda. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak ang meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kaya ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito yung syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Loto. Idi imbagak nga dain lutok an naimas. Imbaga nakit din analpas ka no ang nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itad cooking ni Luciang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambara? Idi inruar ni Luciang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabanglo kan naimas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunod ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasaan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaan da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang dayto. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunod ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami.
amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami? Dayta ita ti panunutot analain. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yo, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apo manaw day jay alosyang. Syakti ka unaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nagtakarga na agad. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din sir. Sigurado apapanawin na. Rumalak pa dito eh. Madam Rama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles. Sakbay asumra ka. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna kay opisina. Inak pa isim pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kami isimpa dagiti papeles iti lamisan ko. Apay na taan na sa irak iti pinagawan na. Di na ka di kayo. Di makikuyo ka niya. Ay, sir. Good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na. Kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Aguyog tama pan ijay office. Itay ka kanupay matasimang pa. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Ah? Ay, kuhan. Inuray ka pa namin, sir. Nakitak mo't akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Pinanawan na kiti. Bastos. Darasan, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apa yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ano ginaramid mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino din ang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita iti kalman iti nagawid tayo. No siyak din ang ikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaan na sagid? Alangan mo't ani sir tinang ikabil. Jasmine. Agdardaran ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kitak mo tayo. Ha? Saanan, sir? Basit lang day to'y. Adapan nyok dito. Ha? Yeg mo. Tapunasak Ay, tada. saanan, sir? Siya kon ti mang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pa'y ipapunas ka na ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino ti nakita yung nga imuna asimret iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simbang kontak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak ti naudi arimwar iti opisina kiti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower vase ket nabuong.
Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatin lang, sir. Nakita ngawan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti akin basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Areglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuma napagtaktakan daytoy? Nuagpudno ti akin arami. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matama-amuan no asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matay. Saan mata napudot? Tada aircon. Sir. Ang mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y kumanga imbagam. Saan tayo kuma anataktak? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Diyak ni namnama ang malipatak, sir. Basta ti amo, kat ang mga no naingatok idi po nasa kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR. Diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agung dapay. Ngem no at dapay saan ko akayat ang maaramid mo. Ikatenkan dito'y kumpanya. Sir. Agyaman ako na iti kinasingpot yun. Nagsingpot kayo, sir. Diyak kayaten ang maulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawid mo. Kuha nga ben, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ano sam nga ro ti agbakasyon, anak? Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir? Mangi-file ako may tilib. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yo? Ija Isabela, sir. Adayo dito eh. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag mo ten. Awan nga minti mga ramid kadag iti armidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mo't nga dakam malina. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam. Nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbag na aramidan iti opisina. Di mo amo ti daduma. Saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod. Tasana ka maurnungan iti aramidan intong sumangpeta. Rumbang laang nga aramidam tatrabahong kat nga rod. Sa bali mat ti aramida. Ngam no siksikat yada iti opisina. Saan ka di arumbang na aramidam? Tasika ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sika ti makaam mo.
Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam saan adito syudad. Uray probinsyana taadda kabaela, asaan mo akabaelan. Agmano ak nang, Dakamot kaya mon anak. Apay adi mo imbaga kasi nabat na ako maijay ilay. kaya't kayo nga rod a sorpresaan, nang. Ayan ka din ni Tangtang. Ada iji kwarto. Kanayon mo nga gurkurikor kan aglaladaw. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa'y dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anak umot ti pusno? Nakunam ngamin na di na amo ti umisang. Di nan samot ngamin masangot ti umisem. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangukupisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa. Tapno maka-make up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo. Taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaretouch sak analain sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tubot abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapintasak sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo. Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirma? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay ko maasaan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin. Tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kun. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, palpak manan tinapanunod dagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sang aldaw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina na naglib ni Jasmine. Madama ti retouch na ito'y iti simangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ko maasaan na kasumagpa. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin. Timat agmamaat. Ay, isagana kun, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ang maartapan? At damat pangatiwakan ko na, sir.
Wen, mamati ak nga atiwan, no iti pa nag-make up ti saritaan. Tas saan kat nga rod nga make up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, tamasakit sa kamo ti amana. Ah, tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Iso lang ti nakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mo't kid di ni Carla ah. Aldaw lang mo't ti inunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Deji Akarla. Gapu iti pan nakabuong ti base. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noon yakot at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaisot ikunana. Analipatan na laeng ngayon subli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi pa da magkadagos, no niya tinapasamak iti opisina yun. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo. Saan, mami? Imbaga nakit din, at ikano agpapamaatin into na ran. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasununa. Uray awan day di a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti busyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu akasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan ko na ah. Mang panunot ka pa iti sa bali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak dito sir. Saan ka di anak kalipay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Hindi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmet iti rubber shoes na. Baro da ito rubber shoes ko sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa'y matinyin ko dagiti kabarbaro a files. Ay irugi kon sir. Sa bali nga minje inyen kod ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpet ni Jasmine. Jasmine laaman. Makapasok. Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kas-lakas na nga ro. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadungog ang magmagna. Nakabulsat ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa. Nakabitbit iti portfolio. No amo kasumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo. Tapno amo tayo. Amangan met no personal abanag. Iso adi na ibagan. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugang. Ado ti inaramid ko iti opisina. Awan namin kadwa. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo. Ngam bukudak matitrabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti inaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na kunap? Juan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamat nga ron. Uray kumaa, numaban ni ika. Tapno aggibos matan ti panagan anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang ano, sen. Awan papanan na. No di maban ni itam to.
Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji ka bisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayak pa'y ti sweldo ijay. Adayon, ngamin. Sagpamisan ka lang agaw away. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo, padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayon na. Uray saan uray ana nga to ti sweldo. Lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, uray ag negosyo ak tulaan nandito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo na maigasatam. Iso nga ano sa nyo pa'y basit no madayo ak manan, nang. Anya pa'y nga ro. Di kas talatan anak ko. Apay akastoy ti marigrignak. Apay asap sa pulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagura no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababaling. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinitkita idi? Ken awan ti cellphone number na kanya. Mabiit lang, tabiro ka, sir. Yag kon to iji opisina nyo. Biro kam itan, tauraya. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Antoy, sir. Alakon, agsubli ako na di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimana. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo taping manaw ni Sar. Anya ti inala na kan ka. Jay man biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdaman. Itatawan ni Jasmine. Sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine. Saan ka di adi nakabibiyangan? Mukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante. Mas daawak na rin no apay. Amangan no kaya't nalaang amaamuan ti lugar kan daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Hindi pa'y ako madamo ni Jasmine ti Simret at kinita ng dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayon. Ang nakaskas daaw man. Ay nga tagibas-basaan ni Sir. Inruwal na ti cellphone na. Kaslaglamot saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidan. Adala ang awagan. Uwan, Sir. Matungpal. Pagawaan. Rumuarak biit. Nakapsot ti signal ito ulit to opisina. Sige, Sir. Kita man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay. Di ba yung data niya siyang? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Losyang ti sinakar na dito eh. Hello, sino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin man pati bakasyon mo, saan ka di?
Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka na kayo ti cellphone number ko? Sana nabatek. No sa dino tinangalaki tinumber mo. Damagak lang. Kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaanak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nang agsubli? Kasta mo timbaga ni nanang ko, sir. Please. Agsubli ka ko nga. May kawa. Manipot di ka makikita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka magrababa. Jasmine. Kasapulan ka muna dito eh. Ano kaya? Umayag dito. Tao may kasukon. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nanabi. Ngam ti pagsindaawak. Umay nakanusukunan dito eh. Ay nung adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan niyo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namat nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon dito oy. Nulakit palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpad ti bus mo. Apay nga umay nakasukunag. Boss, dinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga roday ta bus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat. Ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin am-amuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule ang meeting nyo ina, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyal. Probinsya, sir. Itaman pa eh. Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapan. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayudita nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan ka no ita, tamapan ijay probinsya. Anya, apay ka no? Dinamag ko, ngam ko namat ni sir anapatag ka no ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na. Wan batkit di naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayudata nilo siyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Tiba yu data? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tagay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling ngayong bagam. Pagkitaan mo kin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag-iso nga ron. At pagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo at talaga ti probinsya yun. Ada ka di sa bali ang ginagara yo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir, agpreso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarit na ni Sanjo iti iliw ken panakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine. Kat imbaga na amapan na sukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo iti ilida Jasmine. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daaw? Basol ko kadi, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan ati kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakes apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out taon ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka dit imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsiddaawak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apa ng disturbo ti umay mo, sir? Pagyamana kit de, takayat yu ti dumapaw dito yung nanumaw apagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine, ano mabalin, ket di yu kayaten nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin ije syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asaan na pumasyar. Tapno di yu paritan nga agsubli, ikak iti binulan a bakasyon na, tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir.
Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ako na iti panang ibagayo anasing petak, nana. Jak pa'y nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anyangay nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa, no umisam. Italaang mat anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti Apo, iti pa nagbiyahe yaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rodan. Bye-bye! Agan-anad kayo. Itulod kay ti dagos mo, Jasmine. Sumurot kan to iti opisina, tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanigji boarding ko. Tasi dagman. Saan kan nga umulog, itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Ituludak pa iti boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde a balay. Mhm. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirmaak a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon iti naranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungayd. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simangpat manipod iti probinsya. Una, tadalakit nga rudayn. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini sir. Ay, awan ka di kadwa na simangpat. Awan met. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimra? Imbagamat ngamin itay ni Sir asumre ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kunan ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siyak lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda kan ni Sir. Maamuan tayon to dayta. No makasao tayo ti driver ni sir. Kunan ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir iti lugan. Si kakadi, Jasmine.
Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo, tinapanan ni sir? Wan, ma'am. Mas dawak nga rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman, ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir? Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Diyak mamati ngam napasama kan. Oh, apay kasta tilaga managawid. Apay agpupudot ka. Kasano, kit addan da di alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan kano sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana? Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Dayta nga rod ka. Asino kumaday di a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip da pa'y kano. Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Italangad na makita kakakuyog ni Sir Arumor dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istoryana da ito Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon apapanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kwa na. Nababakan o aklas iti babae iti mangaram iti lalaki. Ibang klase mat ni Sara. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Diyak mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsyana aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga ang nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkaukaus na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamun. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom.
May kawalakit din ni Bosyo. Kat umay nakantumat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang? Naramid ng tupay iti may salos siyang. Si kantulakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Mano nga daw ti alaam aliv mo? May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No at da importante apapanan nyo kay ni mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mo't, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga runan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti Bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubot ta nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siyang nga isulaan ti sukunan ti Bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakita ni ti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada amatyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging gaita, kat awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno siyak ton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga nusika mati sumarunong agliv. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon, numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko adya kayat ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale.
Di tayo pa'y matamo no arman ni Sir, ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni Sir kan ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kadipay timay sa alalaki, aso ko ng timay sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapol atong palak ting karik kininanang mo. Anya ka di day nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay ko makabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk kapay, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mo't gayam ti boss mo. Idi damo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon ang nakapormal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang, manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na, makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Uray anya di tana, nang, tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. At datan dito'y probinsyayo, mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akaskin nilo siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Ada pa'y longboy dita sa kaanan titurod. Uwan, mami. Presko ngagpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tilaang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Gamijay mati ayan ti prutas. Kapilitan a magnata tapno makaalata. Nalpas mo ter aramiden ta itay. Mapantaman ni kantin? Anya ka di ti kayat yo, tain naklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton timangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan na ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Maritis kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni Sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masaumi laeng mat Nagasat ni Jasmine. Numadaan da iti relasyon kini Sir Sanjo. Ay talaga nagasat. Naibagak pa yan day ta ni Jasmine. Di na ninamnama
akursonada ti boss akanayon ana ulimak. Madlaw kumat, ang nagbaliw ni Sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay am asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Ha? Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumor dan ije kantin. Intay umatan iti trabaho tayo. Kabaalamot nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kid dawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di na ko nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayam lata ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayo mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngem adda na isang sangayan amarikiriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di tada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Isong adda di tatawa ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mga wagken kwa na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga taam maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Anan sakat diferensya ti mata na kunakmanen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kon, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alos siyang no makasubliak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbalig ita iti panggap ta. Tubang dayjay a babae. Alamot din na, Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang ang nagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamanupay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramitek, tapno sungbatan nak itan. Kayat mo, taipukaw ko dito yung kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo aramidan day ta, kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon, ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga rod nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Diyak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangeg ko ti saritaan nyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito uneg. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello?
Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan nyo saan kami ang makasangpat inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tapno ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ika gumaak ti sumangpet. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyot ti saritaan mi kin ni sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan ang masayangan ang mapukaw ka iti opisina. Agawaan ta ti agsubli jay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptaken ko, na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan lat di kay maisursuro. Kurak ngamin, no epektibo. O sige, agrubatakit din tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti